پارتیا گل او کماریا ترکیه CHP لسر انجام رفراندوم 16 نیسانه یا جبو گهرتون 18 ماده دستور وی والاتی نرازی بنا خود نشان دابو و لسر انجام لجم کمیسیون بلند یا هلبجارتن ترکیه اعتراض خود تومار کری بو CHP هر وها لهمبر حساب کردن دنگن به مهرجه نرازی بنا خود آنی بو زمان ده همان دمدیجه چندین آلیین دین و ولاتین ترکیه لسر انجام هلبجارتن گلی و اعتراضن خو جهاندی بو کمیسیون بلند یا هلبجارتنا کمیسیون بلند یا هلبجارتنا سردان جبو بطال کردن انجام رفراندوم رد کرد پشتی وی بویره پارتیا CHP چندین داخویانی دان چاپلمنیا ترکیه و گوتن چالاکین منی بردوام بن Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak ام وک پارتیا CHP بردوام دی پاراسنا مافی دنگدری نابکین. امینها هرن دادگاه بلندیا ترکیه. اگر انجامکی جور نستینن پشتی وی امی بچین دادگاه اوروپیا مافین مروف. حتی انجامک بدز و نه اینن چالاکین مدی هر بردوام بن. وزیر داده ترکیه بکر بوزداغ جده بیجه ده قانون بنگهین یا ترکیه ده خاطیه گوتین که ماف سرلیدان دادگاه اوروپیا ماف مروفان تونه Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi. مافی پارتیا CHP نینه گو بچه دادگاه اوروپیا مافی مروان جبر گو بریارین کمیسیون بلندی یا هلبجارتنیم سو گرن و دجی بریاری وی کمیسیونی تتش نای کرن. ده قانون بنگهی دتی گوتن گو مافی سرلیدان دادگاه اوروپیا مافی مروان تنه. ji partiya CHP serî Bokece li ser daxuyaniya Bozdağ de bêje em ê heta dawiya çalakiyên xwe berdewam bikin. Bu referandum şaibeli bile değildi. ev referanduma neqanûniye. Ev referandum betal e. Ji bo derketina erê hemû sextekarî hatine kirin. Divê ew taza bizanin ew nikarin bi vankiryaran rastiyê veşêrin. Em destûrê nadin wan û em encama referandumê qebûl nakin. Hem çalakiyên pîşa referandumê hem encamên referandumê hem ji bûyerên niha qewme bandûrekî gelek mezin daniye li ser Tirkiye. Welî xuya dike ku nîqaşên di derbarê referandumê de yê demek dirêj berdewam be. Lê tişta herî berçav ew e ku ev referandum xalekî nû di dîroka siyaseta Tirkiye de vekiriye. Aramacar, Deng Amerîka.